الله الأمين وآله وصحبه أجمعين oye koyen koton chufo sire kengeni juman kota oya wakati mpo berekinte juman laga saram palle tuwanu maga annabi alayhi salam ageti wakati juman nogo alla gana maga gemmenya serebeda angana alla khiri ken nogo alla nan jabiniya tuwanu pankanga kama juman laga saram palle yani ode alla nyaga duwange suga nyana alla ganera gana osudanga kendangi yempalle o faylo munu yade menaga Allah tabaraka wa ta'ala age sefe imman kon kamma kengene annabi alayhi salatu wa salam ayani faban kallano nyimman kenga ayano su yimman ke alayhi salatu wa salam faban kalle ganni fo burey aganya fi burey annabi ntenya na faban kallana alayhi salam okulo munu begaere ayogo di faba wori mada fotongori annabi ke alayhi salatu wa salam ami faba wori ama foto wori nan daga qabura jure fabe ga killengarini sahin kanan pati yatima gumpo gotenni annabi khallenya alayhi salatu wa salam Allah ta'ala ne sura nyankandi fil Qur'anil Karim suratu ay wadduha tutla ila yawmil qiyamah o aghingere ay kontene gelli ala timellem pono fono beni ige duguta Qur'ani o garamogo a Sheikh Ibrahim Jaguraga no kunga alhamdulillah ayille nyana lemina me mungudi khokono nga ay kharanga khadi aw khokono ku gadde mana khadi ni talla nyonkini sakondi Qur'ani inshallah taala o yekinne ana suratu duha ana kharoda afalle minitini keregi no mana begero ta khundire ona kinyandi ona baranto kharammo ni maga bi idnillahi taala alla ganne gollu ko sunyana li wajhihi taala khalisa o ta khuntonga khadi sari kega kharanga o gona lemine yogo fageri sasa ke yaganne begeri sasa kundu kelemine mayani aywa inati yama walma maryamu jara agenyo magaba makoyere age giri nan daga sore ala timenin da dakaro nanti kan daga sorida age daga ama fati dakaro ale lenyagarin bani ato kelle nyagare ke afayta gono kundu sagem pato ala timen parenyai o imanda bien kutunan tanan daga dakar aga tele sore lemunu kudanga كالين دغا وتنو ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله كما دغا كنياي أغنيت اللي ساغن تامي سلي أتنيت اللي صرفا بانكالانو دا لعل لنا هنينا أنيا مغا كاليني ألي لين يغرم باني أتغو كل لين يغري أفاقر ساسا كنا غتاغنو كفلمونوكا ودال لن يغال لغا هنيني الله غنيم بنا مغا نعم سيسنغ فوخرنا إن شاء الله تعالى فضل يا شيخنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم Qur'ani banan katangu indini nanyanta uretu ante to agede fofo suko ma bani ani sondomen konkona ga sananjina ga ya kanjim bagandini alla gannode lumunu ko wiyin putunu keni wose nya nyagali yeyay angana wuri nanti faban kallana mpagede Qur'ani tanga afage ille ke sura kharangoda
كسورة الله تعالى عند النبي عليه السلام أدي بانغاندا دانيا لا تيمارو ناسو سيمان دا لا تيمارو ngeni kebe na sere simmandi sere bege khoro fa ban kallenga len kalla gede sigira nyanda an kade manne nyan ko kono kuda na sere simmandi yagare bege de iro mun qorondi ala timaru nogo na kenkaman karaga na kilu nyankandi ayilla kongo aye kelegere nanti ala time magaliri magari khosen nogonga anna sigada annabi la kongo alayhi salam ikende fa ban kallana korosindana ke hatayni fil janna ke taghura arjanna nogo ibn battal de kenya ko ati taghuran ton ajeyengeni aga annabi tagalle magun kita direct eskalgantey na faban kallana korosinde laga alla komo manani begen lenko tarenga qaramo ni be khaya rengia oda sughiriya direct kunda sudi wakati ngarairi bawni faban kallana khibare nyan ajuya lele kay mogere goni khiri ona mulla khalli ode faban kallana nam masalo nyige dome asudi gollendi wakati ngara iri كياني كومونغنا نينو يبرنتو نياني الله دي جاكي رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يبرنتو نياني الله انقباري سوغانا نيا انغني خري ورو يناغري انغني خري كيه يناغري بسنا النواري إلودا فنانا أودلو منو كنا نيانا تاغنو كندو na nyagali yelli sondomunga saketage gomu juman kota tare kemana ni Kenya afillandi na nyille duanga ke barakundu gamisa o ari Musa Sise ani kefinoy wala timen qibare suntenya na gantey melen kantere afay buguniyay fabe nyampati aga khonon ke fala timeni ngadi ke ani ala timaru segon banallo mullay kefinay alla ga hinneno fabaka nan duwa sire suga sikala timeninda anga khalsiyaroni yaba angi demana haqqilella yaba angi kharangundini yaba anga soroni danga yaba angi jarana yaba sere suga sikki faban kallanunda na keta ghere nan duwada abirante ada fure ade sere suga dina burelle afillandi umma mayogo atone mulola latimini kuna nyige onan duida hammiyogo ado sere suga di hammin kongoda lighiyega kamma khota tare ke manan qanikay kuntallan kuteyetu kunillo munu nyai qur'ane dun koni nyani allah refsangun ta kunyangida qur'ane dun koni ni allah komo nyai ille nyana faban kallano nga khadi alhamdulillah allah komo lampunto nyani jikke suntiya illa allah kungana allah khiri ma allah gadi jabi subhanahu wa ta'ala asikandi nasron simmandi gana ko wori biresu ani simmandi de faban kalle anan simmandi akhibe gani danga yeru adi korentoro ankilun na yankadiya nda ala timen yogo khibare mugu igere ketaare de beri ala timen lommu ngani memaka kanga angida nyagaru lommu ngono ma ansumpu yogo yeno nga fata di korentoro ada nyankilu immentia man kana sage katia angana faban kallana wori nokusu anna dema anan simmandi gadi ku fabani nyido batenya bireyenga siresume duda tagu ikummenya tagu nanti kungetelle niro muntoro kundu sorota na giro mungu tifalle anan kasimandi anka kore kummena anka tengini kenyai antetu koni lini sigi ankore ndanga birambangante nyinya nyaren kama ananyanda wajunde anna tagasi anna sigi danga kumbene ma alla na sorowara ina sigi anka kore ndanga tare kemanani odina yige domei ana fabanda kumbegiya iyegoni yere nti fabanitu idi fabani metaruge masala ige fabeni manemenere odi sundo kitu nyankando kholle nangiri ay faba hunda kumbakia ay simmandini awi kiluni lagana agi tagan agi kiluni tagundini kenni amana yogoyay afalle tirndindu beni go maga katilo munu kwa na kentirindia igana kefoy masala ngen nogo wala ke ani tagemana insha Allah taala alla ganne tare kenya na tari berekinte alla ganne lumunuku alla ganni khorondini alla ganni nyana tuwano iga sikki kofondanga aita munu nyandangi ghayyaru majra tarikh iga sigi dina keda annabi mena fananya alayhi salatu wassalam sahaba begeda hadithen tangana qota suwa min ashabi rasulillah abdurrahman ibn sakhri ad-dawsi al-yamani kana yatima abu hurairah yatimenya allakum madahibu qoro gumu begedangi imam shafi akhora latima khunya imam ahmad kadhalik nallawra masasatu anongarini aita munu ngebenya nono صحيحين بعد كتاب الله إمام البخاري كتاب بخاري كان يتيما السجي سرند ديما أنا نوروي حديث النغنى أغنى كوغا ديما إننا نخم بني يغني إن بوتين يوتو الله غنى أوديسو ديمنا نتوارو نفانتكين أوديسو
o mashayikh ni ngere insha Allah taala hufaduni mbana ya fayre kaga tengini doke asu hufaduni qura'uni ya faydome masha Allah kunganari barabe bara khairinte bara berekinte wala tarike mana gorenni kiyai insha Allah taala onati Cheikh Jaguraga Cheikh Mahmoud Doumbia Cissé aywa lañinin kun kambe ni de manu ka sigi ka dumuni ke ñogon fe ka baro ke fana abe uñine fako ñana fimumbula abe chamambo ala alna betse ka ba wala karamogo bela jelenga bismillah insha Allah taala ni mudakhala be mambulo walmani nasiha be mamimbolo walmani taliqu be mamimbolo albabu maftuh insha Allah وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كندوني شيخ هارون أجركم غبه أنت دعني كدي اليتم اللمو وقتي دو وقتي نتاعو ديا نمسلا ديا ني حقلي نتاعوندي kenni huwai hibe agaron farendi gan khanni sallallahu alaihi wasallam agati ikedo aliyatimallem chorogonda nan chusunu ko ku kitundoro mu hilla arjanna no gondi donc aliyatimallem mun khaga be gani i sigiran qoreni beri sigiran qoreni bawni Allah subhanahu wa ta'ala kho wa khikega girina ko mo gobe suratul duha gar garam gobe Allah subhanahu wa ta'ala gar nema benya faren kama sallallahu alaihi wasallam aha kunne mano kono sura ken gondi donc faren bana hiti sallallahu alaihi wasallam ora aha mushegh ndiga mon gondi nanti yatimelle mun go bonyandangi igeri dunay metare hunda ga mo igeri illa fare sallallahu alaihi wasallam kenyi men kunyi manka gorenga kenyi medangi halar sara gora gebeko angana kususu ko mantembira anta umpai na tagasiye anogondi oga hibe hamnu kenni sere sigi idangao Allah wasikidanga sere masigi idangao Allah wasikidanga kube no khaga be no haykere gundu oku sigi idangao Allah wasikidanga o masigi idangao Allah wasikidanga domenia bawni aliyetimilemme aken garanti ada hinchanu nyaga bugundana kenne Allah subhanahu wa ta'ala kha okuni kudi menu nyana kudo na hujja honne bugo kamma ado na mundo Allah maga Allah ganinya oranga hojai donc kenanga antago nanti ketare bane ko cheikh ngel ko mogobe o ho ganonga o marentinte ganonga nganyine afati nare muntogo amaga donc arawanyana sallem pakilendirini ono kilen to kundi aga nanya amarentinte be remenga fati mantagalle amarentinte be gafati niren tugunun to mantagalle mabe khaga fati niren tugunun to an chengeni hibe haraga na komple bane na robo na kinia manka sironta gobe alla ganya ni danga ono drogoto onanya bawni dunarun kuteke wakati bucinani harmare menga gollu benu nyana oga gollu suru benu nyana gollu suru ku khasen tiragana ni kambu feyananta telifei alla no khonga donc i tokononga ibatu suru ado ibreke o kunga la geli dunarun kuteke no gondi alqiyaman ko tan khaga na ho gebenyi okane o ma kebegere ke haklautu na miri habankallano kui na koyi nanti iwa mulla ni yigandi ni nyagalindi o amunduna Allah subhanahu wa ta'ala maga oga juma ngati kebe o halaga saram pallai wakati brekente nyani adwa ujabiye ajeni o amunduna Allah subhanahu wa ta'ala maga hammi khotebe goyi hammi ke khoto mogo na ya gambagandi nanondi ken hibucine Allah subhanahu wa ta'ala maga wa munduna Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ganne hammike Allah ganni nondi nagirni bakka akama nagirni bakka adi menu tananu benu susuganonga nagirni bakki kama yo wabaka diga men no gondi kono kharamo gono go bonganonga wagatin khaga be gageni ali ganteni donc ona mundu Allah subhanahu wa ta'ala maga agani berekero saga sirero fa basire gollundi ko aliyati mubeno gageni iri nunga no kono ko wa min Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ganni wido saha kinodiya na bereke kini odiya ko tarintonga igagara ga siki habankallano tananu danga sigirai kholenki iga sigirabe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah tigan dendange falle ado annabi magasalle oda hasusu kunyi islam agun kunyi denga kenya gani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
gangwa ninke magata kati silami lemmen suwa ono kilun togo yatimenu kwa na togoti Allah farenga agar baraji khore be ko yatimen sorogondenga kem baraji khore onam maga nimisida batte alqiyamam barankam seresu anger golli sirewari khairi golli anga man taqlay annatu nimisinya namma kenyani osuno o jonko yatimenuku oni sorogo kuro ke baraji khore onam maga kumei lahara kotanga Allah faren taqal mago fofo suntilingay ando Allah faren nanya taqal may kenni fi khore ayde waga kenyani bara fay dommi fay osuno kilun toya o mare nyagare ke begari ke hakil lawtu na sorondenya na gorondenya na kini yatimenunga ni nyagalindi o walla nyagana Allah gano da su nyagalindi suno khoren kotanga kenyagani alqiyamon kotanga Allah gano da toga Allah gano da baraji kiyani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Ambe ala tanto ambe ala barkada kishini nema chama ambodili masala fa akacha ngutika Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasu dingona ka sahiba salmo ani muni ala digila digito ko nyumana ki senda nonna fukata se saradoma ala kan soro o jamala anga karamogo kadamna Sheikh Harun Gaku ay korofom min fo ani Sheikh Ibrahim Jaguraka ani Sheikh Suleiman amu bela dilen fo ko be barkada o ye min fo o kelempe o de do ambe siko kelempe do rone kan ngayana anka do o yoro la ambe hakiliji nke fendola yatimedin o la doni ano la koloshili o elimania baradodi mami elimania joan o de bake ambo famia ala kuma kandola ala bi kanto ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim nkibaro ya mala mamin be kiyama don galontigeya mimbe sara kiyama dona kiyama ko abo galontigeya wotigila mogo atamashin do ani asondo mimbe yatimeden nyonin kaboy abe yatimeden goshi ate yatimeden ata toboto amakotala wala sigatala mamimbe yatimeden toboto ki haklito ala ka akungolo salo ki mako don ala o tigla mogo ilimani a joye neni korone ayaye parce que mamin dara ala kola mamin limani ala kiyama koma o tigla mogo de ba don ka foko demon fleni na fantanyala ka soro ama balikuya ngam mako don ala ka sara soro ibi mako do ala asara kama ibe nyama asara kama konte wallahi den etsega fuyele ma kanyene mayala ala be mado mansa mine ka kon u balikuyali nye kumba bala ala bolo wati dowla de parce que Sheikhu bora ka fo sa ga kuma kana sano aitamun ghayyaru majra tarikh yatime do temena munu yi histoire yere u ye sebenim baw ka kono ye histoire yelema kaba ko baw nu faw tumbe est-ce que nu tu mona o faw bolo ko mo daha kono ko mo lafia kono est-ce que o kumese kan beke ya tuma dola kunteni beke ola yatime dia e mimbe ni mako do ala ka toboto e bi ka baraji soro mais akorote ko ni emo ke ko yatime de nka teke maya ka nyene maya kono ube ka tejo au contraire atila mo be former de formation do aka gelen formation do ngabla dondenye o de kama alaba kono alabe fen fenke hikma de ba bela jelena o ola ijija iki chesri iki galimania sabati ni yatime de la doni ni yatime den lamoni ikalimani asabati ni aye ani ala kra baraji ba munun fo ala wala sai gase ko lu soro ini ale ala kra ka nyogon sigi nyogon arjana kono ibika la donke o kama konte ala ye femin la tige ka ko nyine me abe boliting mami mbeke mi o ba nola halna so atikla mo yatime den wallahi aba sabati amba ni masala fe ala ka ambalma munun be
n'u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka dɛmɛni kɛ yatimɛdenw na an b'a ɲini masa Ala fɛ Ala ka barika don an n'u bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini masa Ala fɛ Ala k'u sɔrɔ wa Ala k'u barika sidiya ni kɛnɛya ni labanko ɲuman an b'a ɲini masa Ala fɛ Ala k'o di an n'u bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya ma an balima minnu ye nin kɛnɛ sigi walima an balima minnu ye nin kɛnɛ in sigi sisan ka dumuni labɛn ka di yatimɛdenw ma walasa k'u la nisɔndiya walasa Alakira ye min fɔ ka se ka o suna ɲɛnɛmaya an b'a ɲini masa Ala fɛ Ala k'o sara ni arijana ye kɛrɛnkɛrɛnya ma an filɛ jumadon wuladafɛla de la nin ye waati ye waati mun ne karamɔgɔ sɔn caman t'a la k'a fɔ ko jumadon waati mun saatul ijaba bɛ min kɔnɔ ko nin waati don dɔw fana y'o fɔ an b'a ɲini masa Ala fɛ a kɛra ka bɛn ni o ye Ala k'an ka duwawu bɛɛ lajɛlen jaabi barakallahu fikum jazakumullahu khairan yana ko bambalanga de ndagam te mbonada yola wala khibar be gi maga nalla no ar na nyaga fumbe de bernda na liggomu ke madudo ke ta kebe fa ta kono kundu nka palle manya adi gida di ko kono isudin kanu kebe fa ga digam do no kishmara yan nda kishima wan cara do nan qor do men nda khanu nan ko to fonju kap khimata wa afya bada malla din khir kekile nalli alla gar kubeni nya isher surunda nga kefiniya khabe ni gani tuwana ngana kille ngala khana ko talla gani ko men kan fini ku shikki anta kuma ne kunga fini ku shikki ni man fofana ne wi finlandi ni yonki sha shikandi ni nabu kanun kota so wi ki an kota so awada wi nyangenda na tiga tiga ntaganya da fisir ngalla la tin bireke ure lenki ngani kitengu ka sersunte la gan kashinga alla de kenyengenda nengomu ni kenga lenki modum ta ko non pole gare mpana nyani ke il faut que digam be gim ne ko ken alla tunka wona la no lamu wana kay anna ka qoron ke limne be shufa ta ko la tin lamu ku ndi suambana pacin ke kan waginya ke min pa ba wala maga kala maga ko baba ga kalima danga khashu shikya i men taharat nanti foima awndo kusumbala ikun qoro mo gom pa nan ciro alla gare gomundiya wa maga foko alla la ado ga qoro ne no kinyelenki wana duwa ko fokela wana luwa centrikela kisimere kebe go ma alla gare bogoyi am bugu no ko bure ke go yugon ke sali da batanga kemre mar kin sala ne lemna ko nyami shire ako ko yugo nyana almami ngoka la ti kharcin kilo ngai nda kichima yugo alhaji ibrahim gak njo tanyan ana talar fo nyenda kenya ala ngam ngomundi ke lemunum fo tana diga men na magilo ona duwa nga khada alla gada tuwa ko kebe kinara alla ntanya shetan tuwa ko alla ntanya shetan tuwa ko nanya gada wi aro yonki sha nanya gada arjere fo gabe nana khanya dowlay bana tanambe nga kongo khanya na ko khayme diga men jarun nga kon khamma ka falle fay ana kani ya fay khamma budu khana ti de foko nginda khayme gra musal gra kon wat allah fara sallallahu alaihi wasallam da su kon ada aga lefi kunyo gona ni jabi kunyo gona ya khada su tokono atuga dinalla aw khaka khalle no kunlo fofo ka kon khada khana munya kharan tronga na amugu anna dunya lungunda anna dunya ko mamugu surta na jabi kan kontini kebe alla gar nya khada ana fam tuana bana ana franci no ko duna no ko nanti mali no ko nta to ko tuana nyani asusu tuana hakken tuana bana o kuma tuwa ko de ko angana fo ko ga na ta ani dalla na an chali mo ko manya kunda nya kun anga dina mo ko manya kun a ci danga khashu tengene katalla ya gatengena la aw kiyani de mono alla de ngom ndi kiyaye hanna keme fogbe gebe nyoda yelu waga khado sugande meñi khadi oga tingni me oga duanga mela kubene gadua kubene gadaga alla mo fonyi ngi onat hanni nema o bene ga tori harno kha to don kiane na diga men de fonde nga khinya fay ki alla ko tanya wala nya meka o su de kan tiane 4 francs alla ko cew geju daru meñane ngari mi shoki ngari tere ngari worta netu nanti yere alla ko sengo munde kenya alla antonya fisir ngalle damuno khadru ko to o duwa khala bada haga dumul le mo ke har na khanya kundu
ngena hamidu kamaranga baka dagason gakura o suwan ban tulem ko no bogu dagason de bana an o sugay o ko to kon nambo lenk ban ga jamu gaku an ando ko ako o abugo way wona latiga kian khabe ni gadu batenga khamma ga fofo fay maka kanan kempa maka falam kempa alla ga dan cigini no kebe an kan cigino kian ana fakato ko musaji assalamu alaikum galinga na rono ko to anon lum nyala khay khakana duang nda khani mo kille manya spray setan golle kian wa salam diaranye annu son dialendo diaranye fo gari yera kunu alingo da droma kunyi ndo kan tande yan to duangi da Allah kana lukino na tigi ka censa no tawnde ke barame fogebe sakana kuna henni nema ne horma na kalengi da tume o kallu no wande kallu jora saw kitebe fenege fogatel Allah kana non keno khrisenya hamidu kamara ay sampini taado harna suno tawra banay ngene parno ko 13e Allah na to wandi ke len ko do radio fe o duanga ta Allah kana no tawnde ke barame fogebe kubera je musaka ke ba Allah kana e hajuni njara Allah kan ni hajun ya kiana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaji qore ngana duawul lakam a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qasqo manten kunni na kanta wa taqibe una Allah taqene harman misuga bir dunadi anga kala anya yugo anya yagare swa annakara hane rakuto mo wala ga wungitana angana karahane Allah illallo on toko ko anyu ga senyi mera ga fatini wal man nyagaren kase anna limu gono toko tuguna kunde bo alhamdulillah Allah be garo kare no uriti ke jamay lengi onar jama sinne jama be galingi Allah da amemta igolen kay lenyana Allah pinya qur'ana karange bo kubenu ga sigidi batenga hadis rebe sarnu ga brene marande mano mania amma brene ampa brene ina ampetu hata ina sigita musakanu kenni gane brene barke lemna marande mano na har kunyu men tono surtout kuntanu ngane serebe no ga sigi kungane iga sigiti musakanu iga sigiti qarangundenga iga sigiti jarandenga Allah ngolen take kanade walla nyaga na kubinu ga ci xibare arni menu ngabonde arna wuro sahakino dia ya rabbi lemnu ko iga taw kebe mundunu ya rabbi alli gane hasi sarno ku wudi iga taw ko menu kite kana nya Allah gollen kama aro kalimatul tawhid aro wulalin taw aro kishi aro tange o ko benu gate brake agana junumu no go o gay aganya junumu mo manju lemnu ku benu Allah gari hinne no gondi sarno ku kallem baligami sarno ku kallem tu na sababu nya ko mo sonno ndo ko wulalin to ga sigitia Allah gana hinno tiken sababu no kanda wasaro kallengarni no wulalin taw na qoto ko eleman noe na wudo sahakino no kusi wati burenga odo islami le o ko suka bugo kana digamen ko digamen take halle walla nyaga na ko sukarni idallando kane arni dallando kane ti farse na ngane elli waga garuna teke brame ti farse nem poroma o bakka digamen de akana ka to digam ko kundu tambal digamu nyane o gona futunenya jengri setane o gona hukko wala sahaba gamu jengri Allah subhanahu wa ta'ala nyane Allah gonda gum sababa ya rabbi ti farse na ngane assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh warna kinu waga ngane usay bawara na duwa dabari alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ko galani duwa nye qaramo gono da sukoni o go asonqa ida ladil ganen sukoni o mare nyagarebe agara duwa mundu nanti duwa ni nyidangani wa duwa nya rabbi hamrahi be gay alla natu wala nyagana arna hamrahi ke arna asronna kinodai ya rabbi arna hamrahi ku sunoni wala nyagana ku me hamrahi sugo suya arna suka mantenoni o huru arna yampi ma ya rabbi o jamana ka wala nyagana arna khairu ndari ya rabbi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة أعين لا تنقطع ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.